जनजाति दिवस लंलेट हाय महापतरा समसा लंलेट हाय महापतरा समसा हाय हानि सारना समसा लंलेट वाली जने लंलेट जरा तने वर्ल्ड इंडिजिनियस डे तीन जगह जोरा देना नंग ini asal 9 August World Indigenous Day tamni bai palai jagai chong 1982 UN Geneva World Indigenous Day yakaba o hani besarona kaisa protect khainani bagai boni sinimurna ni bagai kaisa aro 5 khajemani jaga samjotna Simon Afrin simi every year ni 9th August hanga World Indigenous Day palai jagone tini samjotna ro kachak korma kakran pali ni risari gnai chumlai phaimani obono kaisa sini mungje sengti prasa angai kaisa indigenous o hani besa hanai sengtini o sal belano kotor haisi tini o salo kebangba ti prasa tongairo sini tipra hawa tongairo tabu bo os halno tini sak o 9 August no kebangma borok saimania tongo haisi tini ni os hal tamu kelai sing tini saksa jujino tiprasa hani gosiminawi manu hungkangkai sini bagai tini tiprasa rombai tini os hal asga sal kotor sing beleno kungchungnani chal tini sini kebangma sal tongo bosar kebangma din phayo mas poti maso sini kebangma emon je sal tongo a sal ke sini bai kotor kuk sal khoro bosir sabo saiman sini January no 19 tarikh tamo sal ke basai daman 19 tarikh January tam sal ke basai man gang bong bai price na haise 19 tarikh January kok borok te 19 tarikh January kok borok de sing palai jagai tongo mani kok borok nei sing je wan sunya mana akok borok de ro sing palai jagai tongo tini o sal bana 9 August ang koi mang nai haise karon amo pokthani krei bus kango sini tebo kebangma program khai tongo August mas to anga jot ni se program kebang abo ke budi bagaya abo sini ti prasad dofani baganya wan sugu sing tini on 9 August abo ni pore tongo 19 August di pore tongo 23 August o salo bele kotor ini sing jot to na samano 15 August 26 February ke tamong tong संजोतना समय 26 के रिपब्लिक डे 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे संजो तो जगह पालाई जाबो फियाबा जे सिनि तिप्रासने लाइबुमा जे सिनि सिनिमु आबके सं पोगै थांग हाइसे आबुने बयना कोनेनि मुजुबु सन ओसाल दिनि थ्री ओ जगह सिटी इम्पोर्टेंटली ओ जगह सिजा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल protecting the rights of the indigenous people in voluntary isolation and initial contact. Iprasarano singno protect khane ni bagai. Poti bosoro every year poti bosoro ni sini kaisa theme tongo. Kaisa kok bothoma tongo. Takle ni kok bothoma abono indigenous people. Hani besarano protect bak khainai boroni jen nangmani bisingtei abone sini taklaini sini theme abone boina sengjai indigenous people hanjairo sengte ready ma tongna haisi sing buskango obobo kaisa seng tinini osal omo sini bagai belai kepal kahamni sal haisi